Kana kukolije lero ntayo mwana. Ana maina wote. No nchi mnango kolije liga. Kwanza liyowe taminto gali para igamuin. Ani ngoro na narodi tatu mintopi. Ani akimba kama igamo nyari. Lakini kolene toche tomera neli tukeli. Twesi noro genda tu. Omwana to kumye. Oguma bwese na wako genda igo. Amakweli naro. Nakieko gera na inche nyanta rengo motindi asumukia. Kango nona itikitiko nyoro bumubuya. Mochujo na rengo mukali. Mumuru mintere tari motini mona kini inche na oboire. Nakio kororera bono kana inchi twangere korosie emuchie. Ekerugwenere. Ngakinere na chiete ngagenda military. Kana military ga kongera ngatama. Wano nkaira nanga chaka. Kana chaka ngagenda municipal no onde bono. Nango kora municipal. Ekio na kiege kia orokiringa. Onye tali obo tindi bwane. Nechinguru chiane. Kango mwana bono igumuchu itori kororokana. Nonyoro chogi tire buyaiga. Kango tori kororokana. Tatu mino omumuro mitorengo muntu muya. Ubate okubwite ni gabuno betega. Undo nyaka kote no pekene tatu mino. Ayo pekene tatu mino kabisa kana kolija liga na manyinga amumuro mito kabisa. Teremka kuna Rough Road kako hapo, teremka kuja chini, alafu you will see a gorofa kubwa yenye iko na tanks mbili juu. Yeah, it's white. Na hapo utapata gate ya black. Yeah, niko kwa nyumba. Hata actually ndio nataka nitoke hivyo nje nikungoje. Okay baby girl, I can't wait to see you. Yes, Joy. Yes, Dad. Nataka tuongee kidogo. It's okay, Dad. Alafu, Dad, before we talk, I have something that I need to tell you. Nini hiyo? A friend of mine is coming to visit me. Wa kiume, wa kike? Hey, Dad. It's a lady. Oh. I met with her a few days ago in town. Alafu, she's really a good girl. She's so inspirational. She's rich. She has established herself and she's very young. You see, unajua nini, Dad? The moment I met her and we got to talk, alafu kuniambia she has a business, she owns a boutique, she has a car, alafu she has a salon, pedicure and manicure ka salon. Alafu she really inspired me. Ango mbia twakorata tuomirana. Iyo mwana. Wono ya babati mbaya buna na tuomiranira. Na ni na purani tinsoke. Wono ataite kuirana muntu. Aseki mwana. Tindo chitogo cha kuiwana na Gechemba. Ya Gechemba. Gechemba tigabera sakobera aye no mwana ono tabwene tukusuka kuchiandonsi. Aseki okorwera kondo ochere manga kwarorera tomino. Yago twaro ubwoba na kondo oche yago twaro ubwoba bondo bwensi. Inche buna kwando rega ranta tomino. Egene asenkore ya nganta tomino roche okrasta okugamba naye. Obo kompondo bwensi ipi ninchoko ere sabuna tomino. Titato mine tu asikaine igatu anchaine nere mono. Nta anchonyo ore muchando ndo bwensi. Asenkoro yao. Kene ndio kiwoje kukuchanda. Nonya makweri ajete roche maumino nasira. Alright, tato mino kwa yotara kora matuko maumina kama bwati. Obo umechande yonsipe na take over. Ukurinde no mwana ono.
igoto gutwara ubobondo bwensi noonda munaye kondo ocheiga oye nasometie yo nasometie chemba nayo gocha konsinya omwana togonsinya aye bogima bwa bwensi bekasende obong'era bwensi mbobogo nabo nkonyara tingosinyo gukorinda. Yeah, she's really nice. I guess nimebakisha siku kidogo nimalize shule. So I was thinking, because I'm going to finish my education and I'm not guaranteed that I'll get a job immediately. I guess nafaa kukaa na watu wenye at least they are trying to make it. So that nipate mawaidha 2-3. Nisikuwe na kutegemea kila wakati, Dad. I can see. Na anaitwa nani? Tasha. Tasha? Yes. Wow. Unajua Joy? Yes, Dad. Saa zingine ni vizuri kuwa na marafiki. Yeah. Lakini pia ni vizuri pia uchague wale marafiki wazuri. Yes, Dad. Kwa ligeri naye abasani gutara na barabu. Yeah. Abantu bari disciplined. Yes. Moso, what I want you to do, I want you to remain disciplined. I will, Dad. Unajua we have struggled enough. Yes. To atemire ko ngangana n'ubugima. Now you finished your school? I'm going to finish. Oh, you're going to finish, I know. Yes, Dad. So, what I want you to do is have that what we call total discipline. Yes. Tafuta marafiki wazuri wale mnatembea na wao. Pesa si kitu. Do you understand that? I understand that. Pesa ni kitu tu, yani hii ni vitu za dunia. But kukuwa na discipline na unakuwa honest, unakuwa faithful kwa wale watu ambao unawa respect, unaona? Yes, Dad. So usikuwe mtu wa kukaa hivi. Furthermore, kuna story nimesikia, sijui kama ni uongo. Joy. Gani you, Dad? Do you drink? I don't, Dad. Do you smoke? I don't. Okay. Dad, unaweza nifikiria hadi hapa. I don't do that. Anko nyuma tata atarakwa. Pero nalinga klasi 5 na ninaongochi klasi 6. Akandukire nyaitugone, nyaitondi one. Akagombiri. Akangombiri nelietero. Alenga gonte. Nyaitugone gocha kobeta abantu chisindani. Wani myake yuma itina maite abanyagitari bon nakibo abanyagitari bole. Ego nakamanyira abanyagitari nabakobeta abantu chisindani. Ono bahati mbaya tata agachagasira. Ake mama agachagasira. Kole na mama atarasira nalinga gutwere rugali echiro nche nalinga kwenda namwenelie ebintu echiro chisukuma mpaka agachagasira. Lakini nyuma atarasira nantebeti aki omwana ono ninche ntige gutwereru, lakini kero nagosomire nechibese chingotwereru na chirocho mbu yantwereru lakini ngosomi ocho gweta amatemu ochokora obunyagitari na mamu na tata omina atagite nenche gakinga igubuya sana ngatia bidii ngachugia ngaita amatemu a form 4 lakini grade 9 walitobuya ninde ne na hakika okuombwa ati sibuna gwate abune gento ndagete gokora mpaka ngoro obunyagitari obu omwana mbujo goteba orocho omwana nisi gogosoma gokora obunyagitari obu yaya angubona kwerwete kurume yenkoro yawe buna ngonkonyure ende gwate buna ngigu buna yaye tata ominto nosinyo gonsomi gaki omwana nje ngogotebi ng'a ningokonye eire eri tata omino ariete na inche nkonyeirande ntekova ngosomi bakokore buna ebirengere byao biarenge oisaneke nayo omunyagitari ocha gukonye nke nebichayago gongo sega ngwechanda kikyagete nyumba minto
Gitemba Television ekionga kia Mwamogusi. Aye, nkuri yule obe umumanyi buo obogendia tibuwa buwa RS Modern Driving School nesukuru yobogendia eyuego kwali baga yobomanyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigipige nkwegeli abali boigo chigali chia automatic na light vehicle ase boigo bakwegeli ya C1 C2 ase chitruck D1 D2 na D3 ase chigali cha matatu amangana maya naya ni gobaletire e machine yekerero ye driving simulator awo ase aborokiwa bagosomera nyumba batali kogenda ebara banyone ase chinsagi chabobuna Kisi Keroka Sondu Isebania Lolgorion Keanja Suneka na Ntibaru asamange na bukubakira esini ase chinamba 0725659505 gose 0759100009 Vaigo 0101098181 RS Modern Driving ase obogendia obuya. Gitemba Television ekionga kia Mwamogusi. Nebichayago ongo sega ngwe chanda kikyagete nyumba minto nigotore bosamwanya bantontori usandika binto egachago ikero. Joy, Yes, Dad. let me stand up so that I can put a little sense into your mind. Okay, Dad. Joy, Yes. wewe ni mtoto wangu. Yes, Dad. Do you know why your mother is not here? I've heard a lot of stories from you, Dad. But I know you have Wachana. struggled. I am a man. Yes, Dad. I am the head of this family. Ninjo Mogaka, Ninjo Motuwenga. Yes. There is no end day. Mamu Minara Mama, Nanchi Mama. Your mom used to come here. Atindete totai. Lihenga nyata umumino ne wekile nyumba andogeri. She was not able to cook for me. Because of what? Alcohol. Because of alcohol. Hiyo ndio ilifanya nikafukuza mama. Ulikuwa mdogo najua nguo alikomanya mangana. But now here you are. Na tell me that's ngonya. Wakini wasomire school. Na kulende. Bona ngochulu kwate kama hizo. Right? Yes, Dad. You'll be a big girl. Wende skali na onge kweli. Na ariko bumuntu mubi. Singekuwa nimeoa kwa hiyo. Ningekuwa nimeoa bibi hapa. Ni wangapi marafiki zako wale mnatembea na wao? Hata wajui baba zao wako wapi. Hawaishi maisha mazuri. Lakini anko mbia mona asayu gwakwanire lakini ekerengererie kikero nachite gusanga mona anti agante ina te kunyarikana ningonya gusomera bunyagitari igo nachinsomere ECD eseki nabakwanite igo aye omwana nakiwateba nabatebete igo ECD nachinsomere bunchibesyo bunyagitari nchigo to aseki omwana ndatiko gosoma skuru inche ngukoire skuru osome aye no muntu gwahete tamatemu buya ukanyora max amaya okabuga bakagechemba ninki ntakurwana osome igombuga tekirienda nari osoma cha kuba munyagitari oyo goteba ngatoli gosoma mukani ngango gosomire skuru
inje igambu gone inje ngambe te igambu muonega muchuono yone anti yao tari ero kongambira aye ngoko somine skuru bakango korie mangana yobanya kitali wensi uru mwana ase ng'encho twasinyanirie na gechemba narache tigang'ende minto bakamara koba kogocha manya koirana ase eng'encho gechemba mnateba iga gakoirana ngontongiari naende gaetaga igari gase ngosibia ebinto obwate chisuguri ochurutana gochiga abu naende konya chisuguri nasibire nategete ng'eni gochi nyomba ingochikoirana naye ukagoteima mwabe muna ngochara ntongia ekebiri tigakonyora amagari bono inche nabo boire babete ng'ende minto inche nabo nayire amarangeti ayo mwana togende mino ogokora ki nkogenda ndake manya koirana nyuma mang'ana ayo gento gokora kori kogenda otararagera mokorari lunch morosi lunch moragere ngocha manya koigwa mang'ana ayo gechemba arairana rende anyore iga manya gontomi kaogwaka ontebi ng'akere esini kwegure mwana imitimboaki Dad, I promise. Siwezi hata jaribu kuonja pombe. And I promise that I won't disappoint you. I won't ruin your smart name. I'll bring you respect. Dad, I'm almost finishing my law school. Yes. I'll graduate soon. And Dad, the moment I'll step out of that school, nitakuletea tu jina nzuri kabisa. Siwezi jaribu hata kuonja pombe. Na pia Dad, you have raised me well. I know that you have struggled. I know raising me by your own, it's not easy. Raising a girl, raising me to the point that I am now, it's not easy. You have really tried your best. And I love you for that, Dad. Thank you. I won't ruin your name. Just trust me. Trust me, Dad. I won't ruin your smart name. So Joy. Yes, Dad. Na kiuno chomo kori acha. Huyu mwenye alikuja. Ako poa. Ako sawa. So hakikisha kwa Mungu ndisire gasi itobekea okorora ile nyumba na kirege. Yes, Dad. Because most of the time tuliwecha kutoka. Yes. But hakikisha kwanza hapo kwa chakula menu nilishamuelezea vile tunafaa kukula in a week. Sawa. And I guess he's doing a good job. Sawa. Yes. So kitu kingine. Yes, Dad. Unajua vile tumestruggle tuatemi kwa Yes, Dad. Okina. Kifedha. Yeah. Kitu kingine sitaki kuiboma. Yeah. Biashara yangu biashara bia nimbita kitika sana bange usiku unaleta marafiki zako wengi hapa. Okay. Kwa sababu ya biashara yako. Biashara yangu. Hapo tuangaliane heshima kidogo. Sitaki marafiki wangu wengi sana kwa hivyo. Okay. Ndio basani wangu. Ngende ne bari go. Then go pick them. Then wono aina boku mkaribisho sana hiyo. Oh. Thank you, Dad. Alafu Dad. Trust me. Also, let me give you. I want to trust you. You sure, right? Dad? I'm your daughter. The moment I'm trusting you. Yeah. I should also give you a warning. Advice. Thank you, Dad. A warning and an advice. I love you. If you are drinking. Dad, bye. All Thank you. I love you. Hey, Dad. Me and drinking, we don't. I won't disappoint you, Dad. Mwana, tigakorera. Mwana tigakorera. Kora iga nyanja. Tiakungunyoria magomba tatu mino kungunyoria na iguna inchendere. Kora iga. Kara sokire bono no nasana ko ndati niguchi. Bono take tondangiria anti yache baka. Ante bi tugamba mangana. Yando mo ndangiria anti yao. Tigakorera. Kira yo mwana. Murangeli, tangiria anti yache. Na renga nyitantara soka. Mangana takaria makong. Omwana mumuro minta chakorera iga.
akorera igabori akorera achandegete umwana ngakibona ngokora mongina Mwaka. umwana kanyona atumira akorange ndocho no kale kurukurwa Yati narenge nyomba. Anchuko na gwepwanira narenge nyomba. iwo ngonya gwepwania Yole mungina. Na otokona gukwana no enkabere gatatu gake amaiganaro. Tebang. Buyande. Umwana gestornera. Ukwana mangana makongu. Uredi na mate rangir ma nyoko mokaja. Tugamba umwana de goitanyu ryogo. Nkiakurira bonekenene. Agoteba bugato bokongu skura de kogenda. Sendo chembu yamenyete. Yatamenyete buya. Njina murobere tikere ntonga kora na nkiakurira. Ikwaro betira ndo kurira yokonde. Chigusena. Ma tono mwana mumuro to amanyinga yi. No mwana oyo tabuga ati nyina na ise. Ninja tamere tubuna ise. Nyere sango mwana korere kabire ayitire kogenda. Kuchimatu kuchimwa. Yani gachire ga kokweresa go itita nkiakurira. Ngomwaka. Omwana oreri wakoro muchando nore mumuchande tega wakoro mumuchande nyumba. Nyere sango ngikire. Omwana ona atandike tubuna namoreta amenyete buya koragero nywe chae mambi bwesi bie bikoro to namogora bieri bumbiri no nyaka chembo nenta anya kumugurira nande bwe ititire gochaga gokwero keromuya ona mambi nari namoeresa namotebi naki aye baba nyanchama koraiga inche na korete ta kechemba ta gostua kirango koirande kosi yobo isidi yo osomie Mera achako smart. Na ndo chire bano kago pero kerenge okabore anko ya. Sasoji. O tiago chando umwana mumuro minto. Kero chando umwana mumuro minto ko nyoria mangana mange. Umwana uri na malenta atari mere mura malenta ochako mokorie gasi. Inko mwande ngo murikande gasi inko muirande skuru asoma ko repi. Nje ngumasomle chiwestia. Gota kora kende nyomba. Tin kanyora ko kweso yesa mangana mumuro minto, umwana mumuro minto. Nyanja Sasogi na yora ruwa wicho mwana mumuro mitatigara igota akora kende nyumba gari omwana onaragira tulie ninche kumuragiri okomuragiri aragire tasibi no ange konde keria nyere tai igwane na yora asoge ntigiro mwana one murende mwana mumuro mito buna isa rucho kumurende enigo boirire marogo bande nyumba ne bichayago ongo sega ngwechanda kikyabete nyumba minto nigo tore bosamwanya bantontori wisanika binto egachago ikero kanganya osokuba bano bororo tigatwaga chemito baba amatemo na mange twete irambo twerende neso mwanchone amangana y'abantu twete yare neitiria yare nakoreta sore nasomira mange ntaro cha sore nareire sana na inyo ya tambi namanyire binge byare ngasore babonya bere onyabere nyabere onyabere 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 igona tanga tangie mitire chana Getemba Television ekionga kya Mwamogusi. Zikun Clinic ni nyagitari ya kerero iyukurwa obokorari bw'obugwenia asamarwire au asugutumika amaliogo akurwa chinse cha maiko igoba kubwenia asugutumika chimashini chinkongu echichikuligireria na kunenkia omuchando bomorwaire inyura igoba kulingolia babwenia na kurwa amaliogo ligoliria boli amaliogo nigoliria mubuko na eliororo nkubwenia bali emechando buna pressure arthritis esukari ulcers kulengania chiomon marwire yenda marwire y'abasacha n'abakungu gatiya yande amange nigo bakwigura akira litkulia Jumatatu guika Ijumaa guchagara chinsa ibere chamambya guika chinsa 11 chamagoroba batalere ime yo muchobosongo asamagacho a Uhuru Towers lirongolia gatatu use ubakire simi ase enamba enoti isano na ibere enoti isatu ibere eyemo ibere enoti gose enoti isano na ibere isato isano nemo isano na ibere kianda ibere isano nemo inye Skun Clinic asobokorari obuya minyoka
Gitemba Television ekionga kia Mwamogusi. Sha Ceramics nigobago kwa a special offer bono iga asachi tile au no kugora chikaton emeronge tato nigo kwa growth kilo isato bosa kukura chikaton meronge tato nigo kwa kilo isano na isato bosa kukura chikaton emerongo etano ne tato nigo kwa kilo